Ilan pinandit pagkupisane po ingkya katamong banal a misa. Kareta pong makatalakad king bandang gulot. Magsilbi ko pong mag-proceed kini king harap atin pa pong vacant seats. Pasibayo po karetang alapang luklukan. Balyari kayo pong magbanda kini king left wing na ning altar. Atin pa pong bakanting bangko para kaya kayo. Karing pong members daring Biblical Apostolate ning Archdiocese, malyari yula pong i-occupy ding bangko kini king harap po. At kareta pong delegates na adyo pa king kilwal ning Pisamban, malyari pong lungubtana para po kanita makapag-upisata na po king kakatamong banal a misa. Dakal pong salamat. Mayap aabak po. Balawos kayo po king Pisambang Balematwa dari Apong Santa Ana at Apong San Joaquin. Ding pengari ning duwan na Birhen Maria at apo na ning ginutamong Heso Kristo. Mititipon tamo po ngeni anting metong abalayaning Diyos keti King Archdiocese ning San Fernando ban pagmasusyan tayo ing National Bible Month ang makitemang God's Word brings to our hearts and to our homes. Ing Deo Verbum, metong karing maulang dokumento ning kadwang Konsilyo Vaticano, pawagana ing ulaganing banal a kasulatan, king bie ning banal a kapulungan Katolika, lalo na karing talasal pantaya. Paganakana, ing amano ning Diyos, at inyang maulang aspeto karing kaya katamong bie, inspirasyon, katutuan, bie, ampon misyon. Ing ginutamong Heso Kristo, kaya be tayo kapamilatan ding amano ning banal a kasulatan at karing sakramento. Inyasat, makanyan namu ing kagalangan tamu king banal a kasulatan, ang magkalubsi kanan ampon kabaldugan, king pamibiyebye tamu anting Kristiyano. Ing Biblia, ya ing sibol ning inspirasyon, ampon patnube ning kekatamong biye. Talakad tamo po ngeni at ikanta ing dalit pamuklat.
Mititipon tam geni, king lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagum ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Maya payabak po kay kungan, Maya payabak mo naman po amo. kalugran kong kapatad, at yutam nga ni makatipon, ban parangalan, tangalan, ing amano na ni nga pong ginu, amamiyeng inspirasyon kay katamo, at magdalang biye, king balang metong, at kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kay katamong kasalanan, at maniga po tamo king ginu, ba nakatamong patawaran at pasiknangan. Aminan ko king Diyos sa mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampon pamanyapat marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita, panigapo ko kang nuan amariyang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, oy pa, king anak mo, binyeme kay kami ing kaganapan ning amano mo at ning kalam mo. Panamdaman mi sana'y mamirapal ng awos ning pamagpayong biye, at ilapit mila ring puso mi king banal mong kasulatan, banding biye mi, ipasyagda, hanggang karing magduda, ampon linaut na lub, king imbukod mong talapangabos, yay Heso Kristo, yung Diyos ang mabibye, ampon mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Tinubod ne ning Ginoo iprofeta Nathan kang David. Inyang mikitla nga nang Nathan kang David. Ating adwang lalaki amanoknangan king metong abalen. Mabandiya ing metong at kaluluya ing metong. Dakalya sese baka at tupa ing mabandi. Dapot metong yamong tupang pabanwatwa, aselina, ing bukod mong bandi ning kalulu. Sinesene iti ning kalulu, at meragulyang kayabera ring anak na king bale, at pakanane king pamangana, ampon painumane king kopana, at patuturan king takdena. Antiya mo waring anak ng babae, iting mesabing tupa. Misan ayaldo, di natangya, ing metong abisita, king balening mabandi. Ene buring katatan ning babandi, ing metong karing sesenang animal. Ing gewana, ya ing kinwane, ing tupang pabanwatwa,
abandi na ning kalulu, at iti ing pepatutu na para king bisita ng dinatang. Inyang dimdam ng David iti, mibwaya kingwa, at ngana kang natan. Sasabihan kong matni king daramdamana ning mabiyedyos, sukat yang mate ing lalaking ita, sukat yang mamayaran, apat a ukdo king depat na, uling alayang lunos. Ngatang natan kaya, ika ing lalaking ita, inya manibat ngeni, ene mako ing espada king pibale-bale mo, uling lepas tanganan me ing Gino, at kinwa ing asawa ng Uriya, ban maging asawa mo. Nga na pang tinuglong ning Gino, gamitan ke ing metong king sarili mong pamilya, ban gulwana ka. King mismong akakit mo, kuwanan kula ring asawa mo, at ibiya kula king aliwang lalaki. At siping nanala, agyang aldo masala. Lihim kang dinapat kasalanan, dapat daptan ko king masalang aldo, ing sinabi ko keka, ban akit na ning mabilog a Israel. Kanita nga ng David kang natan, mi kasala ko laban king Gino. Nga ng natan kaya, pepatawaran na ka ning Gino. Eka mate, makanyan man, ulining depat mong kalapas tanganan king Gino. Mateya ing mibayit mong anak alalaki. Kay ba't nanita, minuli na bale inatan, at mi kamabayat yang sakit ing anak ng David, kang Batsebang, asawa ng Uriya. May nalangin niya i David king Gino, ban kumayap ya ing anak. Eya bitasang mengan at inyang bengi na, linubya king silid na, at king gabunya migkera. Pintalandering matwa ning palasyo, at pekesabyandeng mayap, ing talakadya. Dapot eya bisang mangan kayabera. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ilalang mo kong metong apusong malinis, O Diyos. Ilalang mo kong metong apusong malinis, O Diyos. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako, espiritu mong banal. Ilalang mo kong metong apusong malinis, O Diyos. Ibalik me kako itang tulang bunga ning pamagligtas mo. At gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburyan mo. Kanita karing makasalanan, matula king ituro ing kekang kautusan, at keka magbalik langan. Ilalang mo kong metong apusong malinis, O Diyos. Sagipan me imbiya ko, O Diyos ko, at iligtas mo ko, ban matula kong ipasyag, ing kekang pamagligtas. O Gino, saupan mo kong magsalita, at idalit ko, ing kapurian keka. Ilalang mo kong metong apusong malinis, O Diyos.
Ayasahan la ring sablamong kautusan, o Ginoo. Manatili la kapilan paman. Ingginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Digaya keka, o Ginoo. Inyang panahon na ita, inyang mebengi na nga ng Jesus karingkayang alagad. Tara, dalakit tamo king kangat baning dagat-dagatan. Inyalikwan doring dakalataw, sinakelaking bangkang sasakyan ng Jesus at delakit de. Atin lang kayagnan aliwa pang dakala bangka, dinatangin tutong masikan na yangin, sa sapulanin ning mga ragul layalon ing bangka, alus kakapnune king danum. Makasandal niya man ni Jesus king meto nga ulun king banda ng tawli ning bangka, matudtudya. Ginising dering kayang alagad, Maestro, ngara, ala na naman keka nung mga matetamongan. Mibangon niya Jesus at nga naking angin, tuknang ka. At inutos na king dayat malat, tahimik ka. Tinuknanging angin at mikamaragul akatahimikan. Kay ba't nga nakaringkayang alagad, bakit mitatakutan kayo? Ala ko pang kasalpantayanan? Detangano ning maragul at takot at kilabot at ngaraking metong at metong, nino kaya iti, pati na ing angin ating dayat malat, mamintu kaya. Kapatading mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Pasibayo po, mayapayabak kay Kongan. Kumusta kayo po? Happy Bible Month celebration kay katamu, Kimbong Archdiocese of San Fernando na po na mititipon ngeni kaniting kay katamong special kapag masusyan bilang pamamiyang parangal king amano na ning apong Ginoo. Nung apansinan niya po ining karo, kening bandang kanan ko, nino po ing makatampok ken ing Biblia. And it seems unusual niya po. Uling madalas po tang magprosesyon tamo at tamong gagamitan na karo, nino ring bibili tamo ka rin. Nino po? Ding santo. Ding kaya kayong particular patron, patulunan. Ila rin kaya katamong lilimbon. But this time, in kaya katamong ibili, king karo, in kaya katamong ilimbun, alang aliwa, nune ing amano na ning Diyos, ing banal akasulatan. Tandaan niyo po, dening santo pong santang kaya katamong lilimbun, megin lang banal din, pauli na ning amano na ning apong Ginoo. Uling biyasa lang meminto, king kautusan na ning Diyos, inya megin lang banal. Nyapin karapat dapat mo na itampok tayo ing Biblia.
ing abano na ning Diyos. At kani po king kilub na ning kakatamong pisamban ne po. Etaya mo dimdam ing amano na ning apong Ginoo. Kapamilatan na ning tekstong may basa. Nune kinabiyaya naman ing Biblia. Antila namang linwal ding characters king Biblia. Ela mo kabud imagine ang tamo. Etala mo kabud lagyu na daramdaman tamong mapapasyag o mababasa. Nune gagalola. Uling marakal po, apansinan nyo, nakala rin maka-Bible character costume. At then ipoportray dala detang liwang characters na kapamilatan da maging mabiela antila namang linwal king Biblia. So, mabiyaya po ing Biblia. Etaya mo kabud babasan, nune akakit taya. Look at those people na maka-costume ngayon po. Identify yourselves. Dening liwang characters. Atin na pong Abraham, atin ng Maria, atin ng Israelita, atin ng Jose po. Antin na mong sasabihan ng Diyos, aliye sa salikot, ing kanakong amano, iluwalye, ipakit ye, iparamdam ye, gawan yeng mabye. Atin po siguro kaya mo naman na may costume David niya po. Pot ang akakitala rin makanya niya liwang personalities and characters in the Bible, aliwa mo itang bala mo, ma-entertain tamo mo, uling akakitalang masanting nga susulod. Doon sana, pag nakanaw, damo naman kay katamo, itang klasing karakter, itang klasing ugali, itang klasing masanting nga pamibye-bye, na magsilbing inspirasyon kay katamo, potang tatangalan tala, dening characters arenin po. Let's say, potang akit tayo, David, ingagaga nakatamo kaya, itang kayang tapang, ang papang tiwala king apong Ginoo. Pota nga kakitaya, in character ng Maria, akakitamo mo naman at buring biyayan, king katamong sarili, itang kayang kapakumbaban, itang kayang pamaminto, king amano na ning Diyos, asasabing palagi, king pamanagkat na ning apong Ginoo. Pota nga kakitay, Moses, agaga nakatamo naman itang kayang leadership, itang kayang pamanantabi, king balayan ning Israel, bangkan kami sopan lang miras, karin king labwad apengako ni nga pong Ginoo. Pota nga kakitay Pedro bilang meto nga karakter ne po. Akakitaya naman tang kasalpantayanan ning kay may na. Pero magpumilit tamo pamuring tutuki king apong Ginoo. So ing amano na ning Diyos, eya mo po kabud babasan nune babiyayan ya. It must come alive through us, ne po. At king katamong ebanghelyong hen, ibala mo, eksena yan ang pong pangpelikula. Just imagine the scene. Madalumdum, bengi, masikan ing hangin, matas ing alon. Malatiyamoy tang sasakyandang bangka, ne po. At kakapnuya king danom. And what was the reaction of the disciples? Aro, mangalgala, king takot, uling, bahalutam hanggang fishermen na rin, hanggang manasan na rin, they are supposed to be expert, de po. At siguro, kung para kang Jesus, na naman talaga magliligo, dapat ilang mas masikan na lub. Pero, kitang penan di tayo, minala, kasalpantayanan, mitakutan la, at lulub ing danom. Samantalang Jesus, na anong gagawa ng Jesus? Matudtudiya. Matudtudiya. Karanasan tamo naman po ini, po kaluguran kong kapatad. Potang karimpingari, halimbawa, dadala ng matinding dagok, kasakitan, king pamilyada, sari-sari ng problema, ing karelang arapan, neng kay sabihan tamo mo naman, o Ginoo ka rin ka, at bala mo matudtud ka, o temo kay pakiramdaman,
malambat na kaming manyawad sawat mga di, pero hanggang ngeni, o te pamurin malulutas, inke kaming problema. Hanggang kareng kayanakan ne po, kabayat na problema ngening pagdalanan, wuling makukonfuse la naman, marakal karela madidepress because of a lot of reasons. King karelang eskwela, potang mag-fail na ne po. At alam mo naman kasiguraduan, ing karelang kinabukasan. Yaning kay potang mga dila at iagad, mididinang solusyon at kasagutan ing karelang panalangin, nang kay mangutang la naman, Diyos ko, no ka rin kayo, kanyaman nyo naman tutod, at eyo kami lilingunan, paboran nyo na kami mo, masakit ne po. Kikyak tamo naman kingapong Ginoo, at pilit tamong papasyag ing lamanan ing kakatamong pilubluban, lalong-lalo na po at tamo king matinding sitwasyon ang masakit ne po. Pero kaluguran kong kapatad, libutad na ning takot, ginising de i Jesus. Paboran nyo na kami mong mga mate, pero baloy po, mas masikan niya ing amano kesa king bagyo. Mas mayupayaya ing amano ning Diyos kesa king nung nanomang alon a pagdalanan tamo. Yapin ni Jesus, tinikdoya. Lawen nyo, eman po kinuli sa ki Jesus. Yako, that's the way I can imagine Jesus. Eya kinulisak, aliya may kipagbuno king alon. Nune inggewa na mo, migsalitaya. Migsalitaya mo, Jesus. At nanong sinabi na, tahimik ka, tuknang ka. At yung sinabi ng Jesus itang dating mainge, menahimik. Ing dating magulo, mesalese. Tandanan tamo po, ating klasing bagyo, na itamo apatahimik, kapamilatan na ning pera. Ating problema na solusyon ning kabud kamo biyasa o matalino. Pero ating salita na agyunang magdulot kapayapan. At ini makasigurado tamo, yapinig amano na ning apong Ginoo. The Word of God is powerful. Lawen ni Jesus ne po, migsalitaya mo, memintuing angin ang po pang bagyo, menahimik, migdalang kaligtasan, karining kayang disipulo. Ni payapala pilubluban, uli na ning amano na ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, imbang kaking ebanghelyo, may ngarya na pong pibale-bale tamo niya po. Potang atin na pong kuli sa akan king bale. Potang mipate-pate na la. Potang mipapanagkas na la. Maririndi na la naman ding anak. Potang dalamdaman doring karelang pengari na puros namong palmura. Yari nga liwang anak. Nanong gawanda, nalamu magdatun king bale. Munta nalamu ka rin kaluguran da. Uling mas palagela pa ka rin kesa king mismong pibale-bale da. Bala mo bagyo mo naman. Potang mikakaintindi. Potang lang misasabi, dening miyasawa, antiya namang alon amatas, ding anak mililis siya direksyon, dening anak kami papariwara, antiya namang lulbog abang ka. Potang kulang kapanakitan ne po, potang isipa mo, karakaldaling kaya kang bills abayaran, sisingilan da ka dening piutang nan mo at alakang pamayad, lulub ing danum king bangka. Feeling mo, malapit na nakamang mitwag, mitsyab ne po. Question, no ka rin ya ing Biblia, king libutad,
naning bagyong idi ne po. At yung aking lalam ng lamesa, nukar nyo bibili din kayong Bibles. May bubuklat la kaya. Potang may bubuklat lat mababasa ding Biblia, ang yang pilan mong minuto, magdalayang kapayapan kay katamo. Potang makabuklat siyang Biblia, king kay katamong bale. Bala mo sasabihan na, Jesus, sa akin na ka, king bangkaning pamilyami. Ale? Sa akin na ka, Ginoo. At potang makanyaring pa nagkatamo king apong Ginoo. I'm sure He will deliver peace in ourselves. Medinan tamong kapasnawan. Potang ing Biblia makasaraya, makakalingwan niya. Puros niya mo pong alikabok. Ne po, ang matatagin, kanita mas lalong lalakas ing bagyo, king kaya katamong biye. Pero potang bubuklat tala, babasan tala, pigugunaman tala, babyayan tala, bagyo ing dadala na kaya katamo, nune, pamagbayo. Transformation. Formation. Yapin po din kaya kayong susulod na costume ngayon, ne po. Alila mo ban kanita, masaya tamo, ne po. Para mo magpa-picture taking, magpa-photo opportunities, ne po. Balang costume, panagkat na kaya katamo, pwede tamong maging kalupada. We can be like these characters that we are inspired to imitate. Yapin po, pag nakadaki katamo, ing kabanalan mo naman. Ita pong tauling daki na ning katamong Biblia, ating kutang ning katamong Ebanghelyo niya po, nino kaya nga na iti, pati na ing angin ating dayat malat, maminto, ing pakibat, alang liwa, dunay Jesus. At nino'y Jesus, the Word made flesh, ing mabye amano, ing mabye salita. At potang tatanggapan tayong salita na, asahan yu, milako, ing bagyo. Tumibe tamong kasalpantayanan, at midinan tamong biye, life. That is our theme, king kaya katamong National Bible Month celebration. God's Word brings, nano po? God's Word brings, kadaramdaman, God's Word brings life. God brings life to our hearts and our families. Ulitan nyo naman po. God's Word brings life to our hearts and families. Acronym niyo po itang L-I-F-E. Life, L stands for love. Ne? Kasi in Biblia, it's all about God's love. Alayong amano na nga pong Ginoo nung alayo ing lugod. At itang letter I, it stands for integrity. Because the Word of God builds up character. Ne? Etamo maimut. Etamo magaspang o gali. Nune, maging integral tamo, maging buo tamo, maging solid tamo pangatao. O yan ing, yuyubog na kaya katamo ning amano na ning apong Ginoo. At itang letter F, yapin ing faith. Buri na sabihan, kasalpantayanan. It nourishes our faith when we listen and reflect on God's Word. And finally, letter E, engagement. Etamo mo kabud, may kiramdam king amano ni nga pong Ginoo, kabat makatungangata na mo, lata ng gagawan. We have to get ourselves involved and engaged. We reach out other people. We bring ourselves to them like the word that is being proclaimed. Pota nga kakit na nating pamagbayong milyari kaya katamo, they will also be inspired to change their old ways
and be close to God, the Word made flesh, none other than Jesus Himself. Amen. Hingamano ning Diyos, yang babiyasala king dalaning biye. Manalangin tamo ban kapamilatan iting amano, mi pabanalan niya ing balayan Kristiyano, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal a kapulungang Katolika, anong nuya ing mi panibala, ampon mi pagkatiwala, ing amano ning Diyos para kaya katamo. Panalangin tayo ing banal a Papa Leo, ding obispos ampon kaparian, ban masigasig lang palaganapan ing banal a kasulatan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king yatong magagabak, pauli ning giyera, pamisagsagan, ampon kapikakunwan. Pakiramdaman sana ing amano ning Diyos, ami pagkalub king pamisasan metong, ampon kapayapan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang pamilya, magiyang sentro ning karelang biye ing amano ning Diyos. Mabiyasa desa ng ibuklat ing karelang Biblia aldoldo, at eyamo mi paboren miya libukan king karelang altar king bale. Ban ing banal ayamano, ya ing sandiganda king aldoldo dang pamibiyebye. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kakatamong gobyerno, gawan deng santungan ing banal a kasulatan, king pamagdulap da king katutuan, pamangawadang batas ampon pamamye hustisya, karing sasakupan da lalo na karing pakakalulu, ampon milelele. King kapamilataning pamakiramdam king amano ning Diyos, makonsensyala sana ring gagawang mali, lalo na ding korap a opisyales, at gawanda sana nung nanu ing makakayap king bansa. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katamongan, lalo na king kaya katamong Archdiocese, sumulong ya sana king kasalpantayanan, kapamilataning amano ning Diyos, miyus bung sana ing kapagnasan, king pamipalaganap ning basic ecclesial communities, oring mga lating bukluran Kristiyanos, banlaluya pang laganap, ampon, mipasiknangan ing banal a kasulatan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mayang unabye, midinan lasan ng kapayapan king pakalulo ning Diyos. Panalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pakiramdaman mo yung aklis ning balayan mo, O Ginoo, maging tapat kami sana king tipan na pengako mi keka, banlalo da kang paligayan, ngeni manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong dawon matanggap ya arapaning Diyos si pangmayupayang tutu. Tanggapanesa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyo na. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, malugod mo lang tanggapan dating ay nayayampang mikeka, banking pamibanal mo karela, magsilbilang makakabos ke kami, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At keka antimuri. itasyularing pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man o banalay pa, king kapamilataning pakamalan mong anak, Yesu Kristong ginumi. Iyay nga mano mo aking kapamilatana, lelangan meing metong sikluban, inyang tinubod me ban maging tagapagligtas ampon talapan at busmi, mi katawan niyang tao king upaya ning banal espiritu, at mi bayt siya king Nuana Virgen Maria, king pamanupad na king malmong kaburian, at king pamitatag ng meto nga banal a kapulungan para keka. Inagpanala ring gamat na king kamatayan na king krus, baning sintangan ning kamatayan, at ipakilalan na ing pangasubli ning biye. Ulinita kambering anghel ang ponding sablang banal, babansag ning ligaya mo king metong mong siwala, daralit mi ngamingan pupuri. Ikapining banaloy o Ginoo ikang sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi tugtugmeng espiritu mo, antimo ing titi pangambun kareting ayin mi, ban pabanalangala at para ke kami, gawan na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At atendanan mi pa, kanita benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lub dinaw ning biena, king pamaylasampon kamatayana, kinuwaning tinape, at pe pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang niti karing disipulo ng ana, kwanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo ng ana, kwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing dayaning bayo ampon alanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagan na kayo kanako.
Misteryo ng Kasalpantayanan. Inyangin gaganakan miyo mapamakalulong ipa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraw miya ke kay ting tinapening bie at ing kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa ing banal a kapulungan mo ang makalaganap king metuyatu, ban miganap yaking lugod, kambiyan ng Leo ing papami, at ti Florentino ing obispo mi, ing Ipasyano, ing obispo emeritumi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad miya minuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo idala mula, at ding sablang mayang nabie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamitim bie alanganga, bankan bening nuan na Virhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Santa Ana at San Joaquin, kambe ding nuan ay apostol, San Fernando at San Juan Bosco, at ing sablang banal, ami bie kalugod-lugod keka. King kekaba ning panawon, apupurian da ka, ampon, paligayan da ka sana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na, kambenampon kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keko o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Maustam nga ni king ipakaring amanong tirong nakikatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi, pangking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang puan pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi i Heso Kristo. O Diyos ay paming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, no naigpansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man ke kayo. At keka antimuri. Ipakit tamong yan, ikimika kametong tamo, king kapayapan, kapayapan po. Kapatad, niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayawos king apuna ning kordero. Ginu, ako matampang tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Pasibayo po maya payabak kaya katamungan. Kay bat na po ning Santa Misa, itanggana pa alas 9:15 ning abak, maganap po ing kaya katamong prosesyon. At iti po ing pamituki-tuki ning kaya katamong prosesyon, sound system, street dance group number 1, ding CPC at members ning San Isidro, ding CPC at members ning Santiago, ding CPC at members ning San Nicolas, ding CPC at members ning San Bartolome, ding CPC at members ning San Joaquin, ding CPC at members ning Barangay Santa Lucia, ding CPC at members ning Barangay San Jose, ding CPC at members ning Barangay Santa Maria, ding CPC at members ning Barangay San Juan. Talukiya ing sound system number 2, ding street dancers group number 2, ding Mahigangas, ding Akba officers and members, talukila ring delegations, ring bisita amenibat karing miayaliwang bikaryato at parokya ning kaya katamong archdiocese. Talukila ring drums at tauling dili ing karosa ning Biblia. Dakal pong salamat. So, token tayo po itang instruction na may sambitlan na nilbata maging maayos po ing flow na ni katamong parada niya po papunta ka rin king multipurpose hall ka rin king Barrio Santa Lucia. Takal po salamat. Manalangin tamo. Nganing tinggap niya iting sakramentong pawaga at babye-bye alanganga. Pagparalumpo mi ka o Diyos sa ipami, kabang papasyag niya ing nuwan na Virhen Maria, indun ng Kristo, at induning banal na kapulungan, ing pamakinabang miking kang anak, iyatad na sana ke kami ing kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo, At kaya ka antimurin. idukuyo laring buntok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. Ing balang maya pakalam manibatan king ipaning sala, mananasanang ipagkalub na kaya kayo ing kayang grasya at sablang kanuwanan, at ikabos na kayo king sablang kaligaligan kaya kaban iting bayong banwa. Amen. Pagkaluban ako sanang matibe kasalpantayanan alang kupa sa kapanaligan at lugod na manatili manggaman king kapupusan. Amen. Panuwana no sana ring sablayong aldo at dapat king kaya kayong kapayapan, pakiramdaman din kaya kayong panalangin at tayra na kayo papunta king alanganggang biye at ligaya. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingi pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, masaplalang bayong banwa, kaya kongan at manatili sana kaya kayo ing kasaplalaning ginu, karing sablang aldo ning biyeyo. Salamat, King Diyos.